Yesu nashimwe abakunzi b'Urukundo Gatatu TV. Ndabaramukije mwese cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi nje gushima Imana gusa nibiri mwibanga ntabwo ndi bubivuge. Nukuri Imana yangiriye neza. Narandikiye Imana ikete. Hari ibyo nanditse kugira ngo Imana ingire neza ibinyishure. Ariko mbere yuko ndi butangire mumbabarire ndirimbe kano gakorase kandi mwene data nimba tafuhe ufite nimba utaroga mwene data ndakwinginze umpera Imana icyubahiro umpera Imana icyubahiro kandi nawe wihangane ibyawe Imana izabigenza neza. Reka ndirimbe. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe no gukenguruka. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe no gukenguruka. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe Yesu no gukenguruka. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe Yesu gukenguruka. Ayiwe twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe no gukenguruka. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe Yesu no gukenguruka. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe no gukenguruka. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe no gukenguruka. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe Yesu gukenguruka. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe no gukenguruka. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe mwami no gukenguruka. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe gukenguruka. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe mwami no gukenguruka. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe mwami no gukenguruka. Haleluya. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe no gukenguruka. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe kugerura. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe mwami no gukenguruka. Twarazigamwe n'Uhoraho kugeza uyu munsi, dutanze amashimwe Yesu no gukenguruka. Twarazigamwe. Haleluya, haleluya. Ndagushima Mana. Narakubonye Mana, narakubonye Mana, narabonye ukuboko kwawe. Narakubonye Mana, narakubonye Mana, narakubonye Mana, narabonye ukuboko kwawe. Narakubonye. Ayiwe narakubonye Mana. Ayiwe Yesu ndagushima kudimba kumuzanira. Yesu ndagushima.
haleluya. Ndagushima Uwiteka, ndagushima Mana. Uri Uwiteka, uri Uwiteka, uri Uwiteka. Icyubahiro ni cyawe Mana. Bene data, murambabarira ninjiye mu mwuka ndiko ndashima Imana. Narakubonye Mana, narakubonye Yesu, narabonye ukuboko kwawe, narakubonye Mana, narakubonye Mwami, narakubonye Yesu, narabonye ukuboko kwawe, narakubonye Mana, narakubonye Kristo, narakubonye Mwami, narabonye ukuboko kwawe, narakubonye Yesu. Haleluya. Bene data, uru ni urukaratasi. Uru ni urukaratasi, ni kete. Iri ni kete nanditse 2020 hari mu kwa gatandatu itariki 25. Iri kete harimo ibyo nandikiye Imana. Ku mutwe w'ijambo handitse ngo ku mukunzi wanjye Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Hanyuma cangerekaho ibyo nshaka ko amfasha. Nanditse ibigira kuri bingahe? 1 2 3 4 5 6. Nanditse ibigira kuri 6. Mwene data uri muranyumviriza, icyo nakubwira cyo, Imana yo mu ijuru irumva kandi irishura. Ngenje kukubwira ubuhamya nubwo ntari bubivuga ibyo nanditse, ariko nje kukubwira ko wanditse ikete ukaryandikira Imana yo mu ijuru irarisoma. Imana irasoma ikete wanditse. Hageze igihe kigeze Imana ikakwishura biriya wanditse, igenda yishura kimwe mu kindi gihe kigeze ikishura ikindi gihe kigeze ikishura ikindi. Ngewe Imana imaze kunyishura ibintu bibiri. Icya kabiri yakishuye mu kumunani uyu mwaka. Naba mwumvire ikete nanditse 2020 mu kwa gatandatu itariki 25. Mw'iryo tariki urumva mwuko kwezi umwaka urarangiye nanditse ikete. Ariko nubwo umwaka urangiye, mbere yuko umwaka urangira yari maze kunyishura kimwe. Imana yaragize n'ingoga, Imana yarihuse kunyishura. Gusa nuko ntazi igihe ukwezi, ariko mw'uwo mwaka Imana yari maze kunyishura kimwe. Ndayishima Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Narakubonye Mana, narakubonye Mana, narabonye ukuboko kwawe, narakubonye Mana, narakubonye Mana, narakubonye Mana, narabonye ukuboko kwawe, narakubonye Mana. Nukuri ubu umwaka warurangiye. Umwaka warangiye mu kwa gatandatu itariki 25 z'uyu mwaka. Ariko nyuma y'umwaka mu kumunani Imana yarankoreye kandi igitangaza. Ibyo nayo nayisabye, nasanze mu kumunani yarabyishuye. Niho rero uyu munsi
nariko ndasubiramwo ibyo nanditse mbwira Imana ko ndeyo ko ibyo yashikanye kugira ngo nze mvivura ibyo yagize iki yashikanye. Mwene data, Imana yo mwijuru irumva, Imana irumva. Ndakubwiza ukuri nta bahanuzi nagiyeho, ntago nigeze nja mu bahanuzi, nta bahanuzi nigeze njaho. Naranditse ikete mbabaye, ndagereka Imana, ndaryandika mfite umubabaro, hanyuma maze kuryandika ndaryereka Imana. Ariko nararifashe ndanarizinga ndaribika. Ndakubwije ukuri Imana yagiye isoma ikete. Naranditse ikete, Imana irarisoma. Narandikiye Imana ikete, Imana irarisoma. Ndabibutse ko ku mutwe w'ibyo nagize nasabye mu kwandika ikete navuze ati ku mukunzi wanjye Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Niko nanditse, ku mukunzi wanjye. Urumva, namwandiki nka kuriya kuntu abantu bandikira abandi ushaka gutuma ikete udafite telefone ugatuma ukandikira umuntu ikete. Nanjye niko nandikiye Imana ku mukunzi wanjye Yesu Kristo umwana w'Imana. Mwuwo mwaka rero mw'ibyo yose nandikiye Imana imaze kunyishura 2. Hariho n'ikindi Imana irimwo irakora, ndiko ndakibona. Kumbe nasanze hari iki Imana irimwo irakora, ariko ntago kirarangira. Nasanze kumbe naracanditse hano, naracanditse, ariko ndabona ko Imana irimwo iragenda igikora, ntago irarangira kugikora. Ntago irarangiza kugikora. Mwene data, icyo ndakubwira cyo, ntukikengere. Nimba ubona ko wabuze ubwira ingorane zawe, kandi nta mwana w'umuntu ushobora kubwira ingorane zawe ngo azazumve, icyo akora araguseka akaguserereza. Wewe ndakubwije ukuri, ikete irashika. Ikete Imana irayishikirana ko Imana irasoma ikete y'abantu bakiranutse. Imana irasoma amakete y'abakiranutsi bayo. Niba ubona ko ufite ibibazo, ukabona ko ata muntu n'umwe yagufasha, fata ikete wandikire Imana. Mwandikire, nako yandikire, ni so wawe. Andikiye Imana, Imana izasoma ikete. Igihe nicagera izaza ikwishura kimwe, ikindi gihe nicagera ikwishura ikindi, mbese igumi kwishura. Ngiye ntago naje kwigisha, gusa naje gushima Imana. Ndababwira ko Imana iremera ikete. Imana iremera ikete. Wandika Imana ikete, ukayereka umubaro wawe, ukawusha mu ikete, ukitandukanya n'ibyaha, ukitandukanya n'ibyaha, hanyuma ukaza ubwira Imana biriya nyine wagize iki wanditse. Ukaza ufata ikete, ukaza urukatasi wanditse ibintu, ukaza wereka Imana. Ushatse ukanarisengera. Mwene da, nibwo ndavuga ibintu nge nakoze, ntago ndimwo ndavuga ibyo ntakoze, kuko ibyo ntakoze aba ari ubeshi. Ndiko ndakubwira ibyo nakoze. Nandikiye Imana ikete, kandi ibyo nayandikiye maze kubona ibyo imaze kwishura. Imana irishura nukuri. Kandi ndakubwire, ibi byose, ibi bibiri maze kunyishura, ntago yigeze bimbwira ngo nzakwishura. Ndakubwira neza, bamwe bakunda kuvuga ati Mana mvugisha, Mana kutamvugisha, Mana bya bindi bimeze gute. Reka ndakubwire, irumva. Icyo nakubwira cyo,
hari ibyo yishura umuntu itabanje kubivuga, kubikubwira. Rero ibi kari bibiri Imana yabinyishuye itabanje kubimbwira. Urumva? Yewe ntabyo yigeze mbwira ariko yarabyishuye. Yamara mwene data ndakubwire, nugira ukwihangana, ndazi kuri mu bibazo bigoye, ndazi ko umaze imyaka myinshi ufite ibibazo. Imana irishura. Imana irishura. Icyo Imana ishaka ko wowe wayegera, mbese ukava mu bintu bibi byatuma Imana yirukanga. Naho ubundi Imana irishura. Imana irishura. Kandi ntago yishura ngo nuko wowe ngo wasenze cyane, oya. Ntago yishura ngo nuko ngo wagize uku, oya. Runo rukaratasi naragwanditse, ntagumva nimba narusengeye sinibuka, ariko umengo nararusengeye ariko si cyane. Naragiye ndarucomeka ahantu ndarubika ndicecekera. Gusa mu mutima wanjye byari bindimo, ariko ku katasi naye nabibitse. Yamara ntutinye kubwira so wawe ingorane ufite. Reka gutinya so kuko niwe yakubyaye. Reka kwirukanga ugenda gushaka abantu uzenya bakamenyi bita ngo nabantu atari bo. Nawe ubwawe genda uvugane n'Imana. Iki Imana yanga ni icyaha. Igituma Imana itumva amasengesho yawe nukubera muri wewe hari ibintu bikubera tuma Imana iguhunga. Yamara nibuzi ko atakintu yagiriza, genda ubwira Imana ibibazo byawe. Genda kubwira Imana ibibazo byawe. Imana izazi kwishura kimwe. Mwene data, humura, sanga papa wawe, sanga so umbese andika ikete umushikirize. Iso wawe azarifungura arisome ibyo ukeneye. Igihe cy'Imana nicyagera uzabona igiye kwishura kimwe. Mu byo nanditse saba papa wo mu ijuru ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 yarabirangije, ikindi cya 3 irimo iragikora ntirakirangiza. Urumva hazaba hasigaye bingahe? Abingahe bitaragira iki nawe urabyumva. Noneho ndakwinginze, amaganya yawe yose muhereze. Iyo mizigo ikuremereye, reka kwikorera iyo mizigo kuko wewe ubwe ni wayikorera. Uraremerwa kandi nta nubwo uri wishobore. Yimuhe hanyuma yikorere. Wewe nawe uremuruke uhereze Imana. Mwene data, ndazi ko ibibazo bikurembeje. Nta muntu numwe adafite ibibazo mu isi. Nta muntu numwe adafite ibibazo. Buri muntu afite ibibazo. Erega buri muntu afite agahinda kiwe. Ntubone abantu ariko baraseka, barafite agahinda gusa baricecekera bakabwira Imana. Baricecekera hanyuma agacabwira Imana. Nawe rero ceceka, bwira Imana yawe. Imana izagukorera imirimo n'ibitangaza. Hari akarimbo kavuga ngo hagarara utuze wiceceke, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Hagarara utuze wicecekere, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Yewe mukobwa ni wicecekere, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Hagarara utuze wicecekere,
iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Yewe papa we wicecekere, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Hagarara utuze wicecekere, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Nawe we mama wicecekere, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Hagarara utuze wicecekere, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Nawe we musore ni wicecekere, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Hagarara utuze wicecekere, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Umwami Yesu nabagiye neza. Nashaka kubabwira ko Imana yemera amakete. Imana iremera amakete. Imana iremera amakete. Umwami Yesu nabaha umugisha. Bye bye, ndabakunda.